Izvolite. Jer je sad objedinjen. Poštovani gospodine predsjedniče, dame i gospodo poslanici, kada je zadovoljan gospodin Žežić oko teksta predloga, mi u opoziciji jasno ne možemo da budemo zadovoljni. Jer onda stvari nisu u redu. Te prema tome, mi kao narodna sloga i mi kao opozicija napravili smo određeni ustupak, ali daleko bilo da smo mi zadovoljni sa ovim ponuđenim tekstom, a pogotovo daleko bilo kad shvatimo da će u tom odboru i dalje da sjede članovi Demokratske partije socijalista, koji će nam štititi ljudska prava i slobode na isti način kao što štite vlastiti ustav koji su sami donijeli, i to iz sjednice u sjednicu ovog parlamenta. Te prema tome, mi smo uradili, nadamo se, jedan korak koji bi trebao da bude jedan mali korak za budućnost. A to je, makar se i u tome tekstu pominje da se jedna zaista monstruozna služba koja je bila i ostala glavno oruđe i mehanizam svakog komunističkog, odnosno totalitarnog režima, da se makar ta služba na neki način pokuša staviti makar i normativno pod neku vrstu nadzora i pod neku vrstu kontrole. Jasno je da mi ne možemo vjerovati, a također jasno da nas ne možete uvijediti u to, da će bilo koja vrsta kontrole na jedan pravi parlamentarni način, kako to dolikuje civilizovanim i demokratskim državama, biti ostvarena. Neće biti ostvarena iz prostog razloga jer Demokratska partija socijalista nema demokratskog kapaciteta da se to uradi. Ja sam x puta ponavljao iza ove govornice, ponovit ću to i danas. Mi se u osnovi razlikujemo u porivu za slobodom. Mi želimo da budemo slobodni ljudi. Poslanički klub, odnosno članovi parlamenta Demokratske partije socijalista, a to ne žele. Mi kažemo da treba sve javne službe staviti pod kontrolu, da ih treba nadzirati, kontrolisati i tako dalje. Sa druge strane nam dolazi neki eho da se oblikom patriotizma smatra služenje određenoj službi. Također, gospodo, vi znate da Crna Gora ima jednu izrazitu, da kažem, tu udbašku tradiciju i tako dalje. Podsjećam vas na nju. To su vrlo tužne strane naše prošlosti, to su vrlo tužne strane naše sadašnjosti. Istinski iskorak će se desiti u onom trenutku, vi to niste spremni da uradite, kada ti tajni dosije, takozvani famozni tajni dosije, budu konačno istaknuti na lice dana. Kada budu pod suncem, kada Slavko Perović bude mogao slobodno da pođe u službu državne bezbjednosti, da uzme svoj dosije i da vidi što su njegovi prijatelji radili od njega, na koji su ga način denuncirali i tako dalje. Sloboda će doći u onom trenutku kada budemo imali ljude u službi državne bezbjednosti čiji moral će biti na takvom stepenu, tako visok, i njihov demokratski kapacitet da shvate da nema niko pravo nikoga da sluša u ovoj državi. Imaćemo kontrolu u tom trenutku kad se shvati da, recimo, predsjednik Republike ili predsjednik Vlade ili ministar policije dobija izvještaj o svima nama, a da ti izvještaji nisu nama dostupni. Kontrola će biti uspostavljena u onom trenutku kada služba državne bezbjednosti počne da se bavi svojim poslom, a to je zaista zaštita države kao takve, dakle državne građevine. Mi svi znamo, gospodo, što se radilo u posljednjim izborima. Mi smo prisustvovali da su nam, ljude su nam hapsili, dakle Vujanovićeva policija je hapsila ljude koji su hapšeni bili samo zbog toga što imaju izborni materijal Narodne službe. Gledali smo uniformisane ljude koji cijepaju izborne plakate. Gledali smo ljude koji unose paniku u opozicionim redovima. Jer Crna Gora, nažalost, još uvijek i pored interneta i pored svega i pored toga što je okružena demokratskim svijetom, ona, nažalost, funkcioniše na onoj narodnoj ili onoj Bećkovićevoj, rečem, jedan čovjek. To je, dakle, nivo naše, da kažem, bezbjedonosne kulture u Crnoj Gori. To što se radi u Crnoj Gori, evo gospođa Vučinić iznijela neke podatke, to je strašno. A strašno je poslije toga kada se neko od vas digne i kaže Crna Gora je najzaštićenija zemlja na ovom dijelu Balkana i tako dalje i tome slično. Dakle, gospodo, ukoliko jedan parlament je spreman da prihvati pred licem ovih kamera, pred licem čitave javnosti, da prihvati neistinu kao čin, i ako ta neistina nije sankcionisana od strane većine u ovom parlamentu, onda jasno ne treba očekivati ni da će biti služba državne bezbjednosti kontrolisana. Nije ovo demokratski iskorak Demokratske partije socijalista. Ovo što se radi, to je rezultat aktuelnog sukoba u Demokratskoj partiji socijalista.
I mi smo se tu kao opozicija našli u nekom procjepu da bi se, eto, ta neka naša opoziciona energija iskoristila za ovaj ili onaj klan. Mi u te klanove nećemo. Stojimo iza svojih principa, mašemo papirima, mašemo zakonima, mašemo deklaracijama međunarodne zajednice, mašemo normama i na tome ćemo insistirati. Zbog toga mi postojimo u ovom parlamentu. Da vam kažem, gospodo, znači, pupčana vrpca koja nas veže sa starim sistemom, pupčana komunistička vrpca jeste, gospodo, služba državne bezbjednosti, jesu, gospodo, dosije koji se tamo nalaze. Iznesite te dosije na svjetlost dana, pogledajmo šta u njima piše, dajte da otvorimo jednu veliku, ozbiljnu priču kao što su to uradili istočni Njemci, kao što su to uradili Česi, kao što su to uradili Slovaci, kao što su to uradili sve ove nesretne bivše zemlje komunističkog režima. Međutim, u Crnoj Gori se to ne želi uraditi i neće se uraditi. Ja ću vas pitati, kako je moguće da gospodin Žižić ovako zanosno priča o ovom projektu, kad je činjenica da ni gospodin Žižić, niti vi svih ovih 7 godina niste htjeli da uradite to što je osnovni element da bi se jedno društvo moglo smatrati društvom u tranziciji, da bi se pokazala želja da se želi demokratija, a ne nešto drugo. Te prema tome, gospodo, naši dojučerašnji ključari i sadašnji ključari ne mogu biti vjesnici naše slobode. Vidite kako se gospodin Vujanović blago, fino smije i kaže, pričaj ti, Peroviću, ja ću po svome. Pa tako je. Ali za to tu Perović da skrene pažnju Vujanoviću pred licem čitave crnogorske javnosti, da će u nama imati ozbiljnog protivnika kada se to bude ticalo zaštite ljudskih prava i svega što se dešavalo u Crnoj Gori. Velika je odgovornost biti ministar policije u Crnoj Gori. To je užasna odgovornost. I raditi na demistifikaciji te službe. Ne na njenoj dodatnoj mistifikaciji, nego na demistifikaciji. Budite uvjereni da niko iz redova narodne sloge ne bi na taj način shvatao policiju kao što je shvata Demokratska partija socijalista. Vi nemate pravo, naprosto nemate pravo da jednu službu državne bezbjednosti ili neku drugu ili javne bezbjednosti da je koristite kao svoj partijski mehanizam. I da mi kao opozicija budemo u permanentnoj obradi od strane te službe. Eto, to je taj komunistički sindrom. Dakle, vi ste većina u parlamentu, mi ovdje nismo partneri u igri, mi smo protivnici. Do sad nas je ta služba tako tretirala, do sad nas je tretirala tako vlast, kao državne neprijatelje broje. Samo da vas podsjetim što je prešlo sve preko leđa Liberalnog saveza Crne Gore za svih ovih godina, samo da vas podsjetim što je sve prešlo preko leđa gospodina Kilibarde u trenutku kada smo postali opasni za ugrožavanje nekih pozicija vlasti u Crnoj Gori. Ja znam da gospodin Marović želi da što prije skrati ovu priču, ova priča. Ne, naprotiv, gospodin Marović ne želi. Nije prijatna. Samo želi da podsjeti na Poslovnik. Prvo je neprijatna, ali istinita. Te prema tome ja ću sada da završim sa osnovnom porukom. Dakle, mi smo usaglasili određeni tekst. U tom tekstu ima toliko Božović, Žižić, vibracija i tako dalje, da se taj tekst može tumačiti na ovaj ili onaj način, upravo kao što to osmijehom sada tumači gospodin Žižić ili gospodin Božović, budući naš predsjednik države, živjela na Savezna Republika Jugoslavija. Te prema tome, gospodo, ako nas vi budete štitili, neće biti od zaštite ništa. Ali se nada da će doći trenutak na nekim narednim izborima, vjerojatno će biti prijevremeni izbori u Crnoj Gori, gdje ćete vi stvarno, zahvaljujući svojoj manjini, biti u šansi, biti u prilici da vi osjetite kako ćemo mi primjenjivati policiju prema vama. A ja vam kažem da će to biti jedna časna, poštena policija i da se nećemo baviti slušanjem vaših telefona. Ili praćenjem. Hvala vam. Evo,